Slušam na kanalu Ulazi nas. Danas ćemo snimiti novu igricu koja se zove Dog Simulator. Nije dakle, mislim da pogledam što je to. Ovo sam tek prvi put otvorio. Alo, okej. Lako sladak. Ajde paj. Nemo skip. Nemo samo ću shvatiti kako se ide. Što ovim se trči, dobro. Sad ovim udaram, dobro. Ovim skačem na čoveka. Čekaj, evo ga tamo čovek. Vidim na mapi. Kao što vidite na lijevo gore, to je mapa. Tu je valjda treba da bude neki čovjek. Evo ga. Evo ga. Ajde. O, ti misliš da možeš mene da pobediš. Karate. Sposobnosti. Brži. Džizba. Opa. Hop, 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 hop. Sam to je upravo crko. Ubio mene, čekaj, ono je mačka. Ne mačka. Cat. Čekaj, da vidim cat. Čekaj, to mi je kuća izgleda. Čekaj, what? Ovdje mi je kuća. Gdje mogu ovdje da uđem? Je, fin home. O, mogu da uđem u kuću. Šta je ovo? Ovo je spawn. Da idem unutra. Zika. Jesmo ovo. Ajde zzz. Vi spavam u patos. Ajde ustaj. Znači mi smo... Puno smo u ovome. Šta je ovo od gazde? Gazda! Gdje gazda? Nemo gazdu. Nemo gazdu. Ajde. Idemo da tražimo. Gazdu. Čekaj. Prvo idemo ovdje. Ne mogu. Nije to gazda. Zamisli da nema gazda, ide ovo sam. Evo ga Jelka. Jelka, srećan Božić. Uz Novi TV. Brat. To je bilo to za ovaj video. Ako se svidio, like, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao.